oya ni ubu novuga ko si sawa cyane mugo ubu ni sawa pa raporo yejo hahise ndayaga nabo kuko je nikanguye ndi mu bitaro naherutse no leta igise ariko ntibaze neza ko impanuka yavuye kuri Poudre so tsingene Poudre baduhushe baramushenye mu mutwe nuko afise personali yage baramuhindurira hacaza mu zindi ndwara n'ubu ndiko ndaribwa wenyine ndakumbuye gukora yes Yes, bakunzi ba Flip GTV uno munsi twagiye kuraba umuvukanyi wacu umukozi mugenzi wacu Bally cameraman wa Landry promoter aho agore mu bitaro byinshi mwarabibonye bica hirya no ku mbuga nk'urugara bumenyi yagize isanganya ariko uno munsi twashaka natubwe tuyishikire tumuramutse turabamagare gukomerewe bite Bally wapore umeze neza bukebu Bally ni biganiro byinshi tumaze kubona bakubaza kungena isanganya ryabaye byinshi twarabibonye kandi twarabyumvise ariko twashaka umere nk'uhumuriza abakunzi ba Hitop TV n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Flip GTV ko Bally gushika kuri no saha amagariwe amerewe gute oya ni ubu novuga ko si sawa cyane mugo ubu ni sawa pa raporo yejo hahise Bally jewe hari ibintu numvirije kenshi ariko sinatomokewe neza woba wakubiswe igiki muri uwo muduga nta kintu na kimwe nzi ariko Landry promoter canke witwa Tagata twarako twaramwumvise muko mwari muri kumwe mu muduga uba hari cyo babizi ko neza ko ikintu cyo bacaragukubise ndayaga nabo kuko je nikanguye ndi mu bitaro naherutse no leta igise rero kuba narayaga nabo tuzoyaga ninakira bambwire nyene vyakera cyangwa umubegere mu babazi reka twegerera Landry promoter aduha umuco neza naho byinshi twabyumvise n'abakunzi b'ino TV barakeneye ko bimenya Landry bakunzi ba Flip GTV turi kumwe na Landry promoter kandi ku rundi ruhande Landry promoter vipi yes ndaramukije meze neza yambwiye tugwaje biragaragara neza ko mugwaje kandi mu mazi igihe kitari gito kujya muri ino sare Landry promoter Bally tubwiye neza yuko wewe ari we twobaza icerekeye impanuka yabaye ko jewe sindamenya neza na neza ikintu yakubiswe naje nacunze kubera ko nari ntabibona ariko ntibaze neza ko impanuka yavuye kuri Poudre so tsingene Poudre baduhushe turatakaza ubwenge ntibyakurikirana byo tumenya ariko ndibaza neza yuko Bally bakusungikira mu mutwe banyakari bafite ishakoshi bajikirwa amafaranga ariko yari ishakoshi ya kamera Landry we ku ruhande rw'iwe avuga yuko ikintu Bally yakubiswe basotera amafaranga brother none ayo mafaranga muri mufite vya serie canke nta mahera mwari mufite kujya nyene usanga tugenda turivuga amazina bivanye n'akazi tuvuyemwo tuvuye mu vya Primustar na Barundikazi twavuga yuko 15,000 zitashe muri Nord n'ibindi byinshi babona ishakoshi yavyimvye mu makamera n'ibindi bibaza yuko tukyamanye 15,000 ngero cyavuye ko nta kindi kintu bibaza kubera ko mu taximan sinzi ko bamutwaye sinzi ko bamwishe sinzi ko bavyagenze gute sindamutora ariko Landry ntubona bikomeye ngo harimo negligence y'iyo mutaximene mu gihe numvise neza yuko ari we asanzwe gutwara naco bivuga ko cyane kubera ko gucukura umwasi ndamubona nturamubona cyane ngo telefone irenga naragize n'amasosiyasiyo y'abashoferi ariko baramuronde nanyishura Landry none burya aha mugwarije Bally mubona bimeze gute eske murabona neza yuko Bally ariko arakurikiranwa nkuko mubishaka canke muzohava mutaha vuba Imana mu ijuru irakoye mu baganga
bakora mukurikirana ndaza urabona yuko amaserum ubu n'imitende bafite imitende kandi bigenda neza cyane ntaho byatugoye bamwe badufata minenekwe baramushonye mu mutwe nuko afise personali baramuhindurira hacaza mu zindi ndwara. Hariho commentaire nigeze kubona kuri Wakala TV y'umuntu avuga ngo bari baborewe ngo nicyo tuma ngo batamenye ngo ikintu ngo bakubiswe cyangwa ngo ntibari guhari ibyo umuntu batazi yizira nk'umufana kandi bazi neza yuko ibintu bavuyemo atari ibintu byoroshye cyane. Ubwira ikibazo ntibigera ubimenya kuko urazi ko ingorane ugomba kugira ingorane urazi ko utabimenya ibintu biba kandi yaba tuzi natwe yuko abantu bashobora kutugirira nabi kandi ryari rya mbere kubera ko n'abandi bantu ntabwo ushobora gusanga ari n'uyo nyine yanditse ibyo bintu yabigize kubera ko guha umuntu lift twese tubasaba amalifti ari ugusa nuko gusa dusaba amalifti dufite imitima itandukanye abantu benshi bamaze kugira amakisida bivuye n'amalifti batanze birababaje ariko brad ntibibabaje kubera twe turabastar kandi usanga dufite fan base irenze dufite abafana benshi urumva umwe atakora undi arakora kandi ushobora kuba atamwanya baba bafise bari mu bindi bikorwa ariko inyuma y'ibyo hari agasitati wongeye urashyirako sinuvugana kari akantu nyine uri mu mubabaro n'ibyo ariko no kuryoherwa umwanya umwe karacamo agasitati washyize k'umuntu ariko arakora ko umuganga ibyo bigize kwihemba just joking only to joke only kwifinira nyine dushobora kwikuramo amasheresi. Landry usabye iki kuba abakunzi bawe dusengera cyane nta buryo uvuga ati n'uwugira agaterera nta problem guterera n'umutima w'umuntu none abamfise ntafise umuntu abyiyumvisemo arashobora kubikora kubera ko barabizi ko twiyata kandi kazi dukora ariko nyine mu gihe tucicaye urumva ko haba ari ikibazo. Ndije nisunga stati zawe kenshi kuko ndi umuntu wa mbere nkunda gukurikirana stati zawe kuri stati wagize gushira kuvuga ati Bally amagara ye ntameze neza nyine n'ubuntu wari kumera nk'usutira nyine nk'uri karasaba nko gufasha eski wararonse iki kintu wari wifuza kuri uyu mwanya washyize kuri stati ushaka kumusigura neza bo ni ibintu byerekeye uburyo ni ibintu byerekeye uburyo sinigeze screenshot bwari umunsi wa mbere agize impanuka mu cenga mu bitaro sinigeze nsaba uburyo n'umunsi wa rimwe ko sikomeze kandi reka tugushimire igitumana abantu bava babitabura nabi igitumana nsaba uburyo najya gutanga n'umutima w'umuntu my brother abantu bamaze kubikora atatu turababwira ushobora kuja ngaho ngo mvuge ngo mama mahira ngo tugire ibi n'ibi tuzi muri duke dufise muri duke tumaze kuronka turibaza neza ko bizogenda neza abone ko bitaraye muhira kandi courage savari ndagushimiye cyane Landry just thank you so much. Yes bakunzi ba Free TV reka tumusezere Bally Bally tumusezere Bally turabwiwe byinshi ariko ko kataracika uri kuritega gukira vuba sezera abakunzi ba Free TV ubwire yuko vuba usubira gufata pareye editing ibiganiro bya Landry promoter ntabyo gucika ngaho ibyo bivuze umva ngo gucika njaye gashari ibintu Imana yamvuze ko ntarashitse ariko vuba tukitege none umunsi abaganga cyewe kuri umunsi abaganga barashobora kuraba ko meti igihe dogiteri ati ikintu cyasohoka cyanyicyo kandi turazi nsohotse nabyo guca kuryama mu nzu usubira ku kivi n'ubu ndiko ndaribwa wenyine ndakumbuye gukora
uhapusaba kameramani wacu kuja ndaba amasanamu ingene asa kama mfotora basi n'ifoto urakoze cyane Bally. asante sana mugabe ibintu byo kuza kuraba umuntu ari uko agomba akire si byiza maze iminsi hafi n'indi ngaha ubu niwo mubonye kuzana mikoro mutigeze muza no kuraba umuntu ukungene amerewe iyo napfa mwari kuza kubaza ikizigo twari kuza guhamba ariko bakunze ba Flip TV reka tubashimire cyane tubabwira ati mbone musengera Landry promoter ni famille abatananirwa mu basengere cyane aho amagara yabo atameze neza Bally ariko vuba baragaruka ku TV bye bye.